Yes, reka nongere mbasuhuze mbaha ikaze mwese tubona hano kuri Ibakwe Media TV. Ikaze irambuye muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya mbere Kamena 2026. Tayari kwezi kwa gatandatu twagukandagiyemo. Reka nshimira Imana yaturinze ndetse mu byukuri ikaturindira ubugingo. Birumvikana ko ukwezi ni kunini kwa Gicurasi kurangiye turi amahoro. Ubwo ravuga ngiye ukubwira amakuru nawe unteza amatwi akakanya. Reka nkwifurize gukomera, nkwifurize ko nuko kwezi kwa gatandatu kwa kubera ukubuzima, kwa kubera ukumigisha ndetse intego zose wihaye ukazigeraho. Na makuru tuzindukanye ngira ngo mu byukuri murabizi ko ibintu biba byacitse byadogereye muri Burasirazuba bwa Kongo. Tuba turaha kubganye kugira ngo tujye tubadondosha tubabwire amakuru abagezweho. Inkuru iri kuvugwa cyane na marira muri FDLR, ni inkuru mbi yaciye igikuba cyane ikinshasa, inkuru y'incamugongo kuri Perezida Tshisekedi, inkuru y'urupfu rwa Generali Mutayomba. Muri aya makuru munyemerere nze kubumvisha amajwi ye, mwumva urwango yangaga abatutsi, mwumva urwango yangaga abanyarwanda, mwumve ingengabitekerezo yari yarasaritse umutima wa Generali Mutayomba. Uyu warasiwe ahitwa Ngululu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, akaba ari muri groupement ya Nyamaboko ya mbere. Uyu wahataniraga kwigarurira agace ka Rubaya bijyanye no kuba ngo ari agace yifuzaga ko yabwira Tshisekedi ko yakisubije ubundi akongererwa amapeti cyangwa se n'uturi duhimbaza musyi tugiye dutandukanye. Aka kanya yarashwe mu buryo bukomeye cyane, niyo nkuru igezweho iri kuvugwa cyane. Nzanye ukuri guhari, nzanye mu byukuri idonido kuri aya makuru ari kuvugwa ku rupfu rwa Generali Mutayomba, ukuri kwa makuru ari kuvugwa ku iraswa rya Generali Mutayomba. Ese yakomeretse, ese yapfuye? Ahari muri no Kivu, muri Kivu y'Amajyepfo rero cyangwa se muri Sud Kivu naho amarira n'amariba muri Wazalendo. Biravugwa neza ko Generali William Amuri Yakutumba uyu nawe yamaze kuraswa na M23. Bikavugwa neza ko uyu mumayimayi Karahutsaka umaze imyaka myinshi ukorera muri Kivu y'Amajyepfo wanga abatutsi n'abanyamulenge ku bwinshi, ukunze kuvuga ko azabica akabamara ndetse ko azatuza ari uko nta mututsi usigaye mu Burasirazuba bwa Kongo. Uyu nawe ngo yamaze kuraswa amasasa abiri yamutabaguye hejuru ku ibere. Bikavugwa neza ko ngari kuvurwa ariko kandi ngo nugusanasana naho ubundi bisa n'ibyarangiye. Ese koko bite by'iyi nkuru yeraswa rya Generali William Amuri Yakutumba? Uyu ndakubwira amateka ye, amakuru arangaragariza ko nawe yarashwe mu buryo bukomeye. Turabikomozaho, turakomoza ku makuru yo guturuka muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Ruvungi. Aha haravugwa deployment Karahutsaka. Ngiye kubabwira ukuri kwa aya makuru. Hagaragaye amakamyo menshi bivugwa ko yari yuzuye intwaro ndetse n'ibikoresho yajyagahe ubundi impamvu nyamukuru y'izi deployment ni yihe? Nukuvuga ngo ibikoresho nkuko bivugwa byavaga mu bice bya Ruvungi byerekezwa mu mujyi wa Uvira. Hari gutegurwa ikirero, tuza utera agatebe wicare mbanze nkubwire nkudondoshe aya makuru ari kuvugwa mu Burasirazuba bwa Kongo. Munyemerere tugaruke muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru, naho mbabwire uko situation imeze maginga ya iwabo wa Generali Laurent Nkunda. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo ndetse niherutse kuba ku itariki 28. Ni imirwano yagiye ba copy paste isa ni ijya gusa, ariko wenda bigatandukanywa n'amasaha agiye yibera. Muri amakuru ndakubwira byinshi bitandukanye muri ibi bice byo muri teritwari ya Rucuru. Havuzwe inkuru mbi cyane muri axe za Rucuru ahitwa ku muhanda wa za Kanyabayonga. Biravugwa neza ko ahangaha ku muhanda Kiwanja Kanyabayonga hakorewe ubushimusi budasanzwe byakozwe n'abitwaje intwaro, na n'ubu maginga ya bataramenyekana. Mbajete se ni bande? Sinakubwira ngo ni bande. Ndacyakomeje kugenda nkurura idonido gusa ubu busahuzi bwakozwe n'abitwaje intwaro ndetse rwose mu bashimuswe harimo n'umupadiri witwaje Deo Kasereka, uyu uzwi cyane muri Katolike cyangwa se n'umupadiri Gatolika ukorera kuri paruwasi ya Mutagatifu Yosefu ayitwa Ibobanda hariya muri diocese ya Goma. Ndaje mbabwire uko ibintu byagenze nuko ibintu byifasha hano muri teritwari ya Rucuru. Ikarehe turakomoza ku makuru ari guturukayo, ituze ryagarutse. Tunyarukire ahitwa Ikalemi naho haravugwa amakuru akomeye cyane. Biravugwa neza ko ahangaha Ikalemi FARDC rikomeje kuhimurira ibirindiro, ngo niho hagiye kujya haturuka za drone zirasa ku baturage, za drone zirasa ku birindiro bya M23
zigiye kujya zituruka i Kalemi nyuma yuko izi ground security system hariya mu bice bya Kisangani zamaze gushwanyaguzwa na M23 nkuko bivugwa. Aka kanya rero Kinshasa ntihagarika ibitero bya drone ndetse n'indege yimuriye i Kalemi, ndetse aka kanya biravugwa neza ko ari n'abacanshuro bamaze kuba basesekarayo bari gutegura icyo nakwita ikoranabuhanga rya drone kugira ngo ibitero byo hejuru mu kirere byongere byubure. Amerika ngo yiteguye kongera kurasa kuri Iran, birakomeye cyane. Ubwo ariko reka nse mbabwire uburyo intambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yahinduye isura mu gihe Iran yayivuzwemo, byatumye Amerika ihindura umurongo. Reka nse mbabwire 5 kuri 5 ikibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo. Mu by'ukuri cyaganiweho na African Union mu minsi yashize, hashyizweho uburyo bwo gushaka amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ese bwagezweho? Ese bugeze he? Ndakumenyesha bitaragezweho ndetse n'ibikeneye kugira ngo intambara irangire bya burundu hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngiyi impamba y'amakuru nserukanye muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya mbere Kamena 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Ndagira ngo rwose nkubwire ko tugomba gukomeza kubana mu ruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bitandukanye. Munyemerere duhere mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri iyi nkuru ndaje mbumvishe ijwi rya General Mutayomba kugira ngo mubyumve neza, ngiye kumba nahigereye n'ibizibiti n'amakuru mu by'ukuri afite facts. Uyu Mutayomba umwanzi w'abatutsi cyane wamaze kuraswa na M23. M23 nayo yabyiyemereye, yabyanditse. Ese Mutayomba yishwe? Reka nze mbibabwireho muri aya makuru. Ubwo ngubwo hatangajwe amakuru yuko General Mutayomba wa FDLR yarasiwe mu mirwano yabahuje na AFC M23. Aho yarasiwe hari kuvugwa kwinshi, ariko reka mbabwire ibiri kuvugwa aka kanya. Mutayomba wa Wazalendo na FDLR uyu yarashwe bikomeye na M23 nyuma yuko yaramaze iminsi yarigize Rutare arwana bikomeye umukukuzo ashaka kwinjira muri Rubaya. Uyu Mutayomba yarasiwe ngo muri ahitwa ngo ni Manema, ahitwa ngo ku rusengero rw'Abadivin, ndetse araswa bikomeye mu buryo budasanzwe na M23. Yarasanwe n'umuvugizi nk'uko amakuru abivuga, yahise ngo ajyanwa mu bitaro bya Beni ndetse ahita ajyanwa mu by'ukuri i Kinshasa. Gusa yarashwe bikomeye ku buryo bishobora kumuviramo n'urupfu nk'uko amakuru angeraho abitangaza cyangwa se abishimangira. Mutayomba, uyu ni titre kabisa. Uyu Mutayomba ndaje mubabwireho mu buryo bukomeye cyane. Ibinyamakuru byo hirya no hino muri Burasirazuba bwa Kongo biri kwandika ku iraswa rya Mutayomba. Hari abari gutangaza ko yapfuye, ariko ngo ntabwo arapfa, ahubwo ari guhumeka insigane n'uwamurashe rwose, ngo intention yo kubanza kumubabaza ngo abanze yumva ubushabwe. Ubwo rero M23 imaze iminsi ikora mu operation mu bice byegereye umujyi wa Rubaya cyangwa se igice cya Rubaya. Mbona ko Kinshasa ishaka kwisubiza. M23 ngo iri guhonda Lui accordingly, iyipfutse ku munwa mu buryo budasanzwe. Ngo M23 bari gukora mu operation bucece ku buryo n'inyoni itari kumenya ibibaye, ari nako bigeze naho Wazalendo na FDLR barirayo kwarika hamwe n'abarundi birumvikana ba Perezida Ndayishimiye. Uwitaga ubwo birumvikana nivuga ipeti ry'umugenerali, ariko kandi nkongera ko ari umuzalendo, mujye mwumva ko ari General autoproclamé. Uyu ni General Mutayomba wo muri FDLR. Bakomeje kumuhusha kenshi, ndavuga abarwanyi b'intare za Sarambwe. Gusa abasore byarangiye bamuguye cyangwa se bamufashe, igipimo kimufashe, bamukubise cyitwa isasu bavandimwe, byasize mu by'ukuri ngo ari kuruka amaraso nk'uko amakuru abivuga. Operation zirakomeje maginga ya n'inkengero za Rubaya zikomeje gukorwamo mu operation yo kurandura FDLR ndetse na Wazalendo na FARDC kubamururira kure mu bice M23 mu by'ukuri kure y'ibice M23 igenzura. Hanyuma ibyavuzwe ku iraswa rya Mutayomba, kuko ndaje mite mbumvisha n'ijwi rye nkanya reka kuvuga abanyakwigendera kuko ntabwo arawumira, umwuka aracyatera kuka, ntabwo umwuka arawumira, ariko mu by'ukuri yarashwe ku buryo bukomeye. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru ashimangirwa na kurande rwa M23 mu gace kitwa Ngululu gaherereye muri groupement y'Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi. Namakuru dukesha itanga
itangazamakuru ryari murasirazuba bwa Kongo yaba ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa ndetse na M23 ariko kandi n'ubuyobozi bwa M23 hari icyo bwabivuzeho. Amakuru avuga ko General Mutayomba yarashwe amasasa abiri hejuru y'ibere mu mirwano yabahuje na M23 mu gace ka Ngululu. Ni imirwano itari yoroshye yarasuyemo kandi n'umuvugizi wa Wazalendo, ndetse harashwe benshi abandi barafatwa. Ku munsi w'ejo bundi kwa gatandatu nibwo Mutayomba ngo yagejejwe mu bitaro bya Beni, ni nabwo yarashwe mu rugamba rwari rwiriwe mu nkengero z'umujyi wa Rubaya. Amakuru yemejwe neza na Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23 AFC ni Manzi Willy, mu butumwa burebure bugaruka ku bigwi bibi bya General Mutayomba. Ati isi na hantu heza itamufite. Uwiyise Generali Mutayomba ntabwo yari umusirikare mukuru wabigize umwuga. Yavuye mu bucukuzi bwo mu y'agaciro ajya kwiyita umujenerali maze aba umuyobozi wa FDLR. Tshisekedi ubwe yahuye nawe ndetse n'umugore we akurwa mu bwihisho i Bujumbura ajyanwe Kinshasa. Ibi ni bimwe mu butumwa burebure bwa Willy Manzi, Vice Guverineri wa AFC M23 ku ruhande hariya mu mujyi wa Goma. Yakomeje avuga ko nubwo hari imibabaro myinshi yateje yabihembewe kandi mu by'ukuri akarindwa. Ati umurage wa Mutayomba numwe wo gusenya, yishe abasivile, asahura abaturage, yica amatungo y'abaturage ba Masisi ngo n'imidugudu mu by'ukuri abihindura ubuyonga. Muri iyi nkuru ndaje mbumvishe ijwi rye ryo mu minsi yashize, mu mezi nk'abiri ashize, mwumva uburyo ari umugome cyane yanga abatutsi. Hanyuma Manzi Willy akomeza agira ati vuba aha imidugudu ya Kinigi yatwitswe arebera, bituma imiryango ihunga kandi yashegeshwe bikomeye. Uyu munsi ubwo Tshisekedi yari mu nzira kwitabira umukino w'umupira w'amaguru, mu gihe ibibazo bikomeje kwibasira igihugu, iherezo rya Mutayomba riributsa ingaruka zizagera kuri benshi bemera gukoreshwa nk'ibikoresho bya gahunda za politiki. Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23 yagiye kure aca umugani wa Kinyarwanda agira ati hariho umugani wa Kinyarwanda uvuga ngo wisunga imbwa ugakubitanwa nayo. Niba ushyigikiye imbwa bishobora kurangira ukubitanwe nayo. Avuga ko uwifatanya n'abantu babi cyangwa se bagashyigikira ikintu cyangiza akenshi birangira ibyabo birangiye kimwe. Ibi ni byatangajwe na Vice Guverineri wa Kivu ya Ruguru ku ruhande rwa M23 ariwe Manzi Willy, akomoza kwiraswa rya General Mutayomba. Niyatangaje mu buryo bw'official ko Mutayomba yapfuye, ahubwo yatangaje ko yarashwe. Ariko kandi iri jambo yavuze ati isi na hantu heza itamufite, niryo ryatumye abantu basurinya bavuga bati ubanza Mutayomba yamaze kwicwa. Ubu ngubu aka kanya Mutayomba ntabwo akiri Beni. Nabwiye ko ku wa gatandatu mu masaha y'umugoroba yarashwe agahita yirukananwa i Beni. Murabizi ko mu by'ukuri ari hamwe mu hantu FARDC ifite ibirindiro, ariko noneho yahise avanwa ni Beni ajyanwe Kinshasa. Ubu ndetse ashobora kuba yanapfuye, guverinoma Kinshasa ikaba itarabitangaza. Nabyo birashoboka cyane. Ndaje mbere gato yuko twinjira no mu mwiraswa rya General William Amuri Yakutumba, mbanze mbumvishe amajwi ya General Mutayomba ngiye nabashije kwikururira no gukusanya. Bavandimwe murabizi ko ntacyo nabima ngifite, murabizi ko ntaho ntababera mbishoboye, murabizi ko mu by'ukuri ntatuze ngira iyo ntarakusanya amakuru akwiye kuba yabasesekazwa cyangwa se yabagezaho. Reka mwumve ijwi rya General Mutayomba, mwumve urwango na ideology yagiriraga abatutsi by'umwihariko mu Burasirazuba bwa Kongo, avuga ko abanga urunuka. Uyu ni General Mutayomba. Nabwo mufitanye isano n'abanyarwanda mujye kubakorera, kunyara mufitanye isano n'umunyarwanda vraiment pe. Ngende umukongomane nzapfa ndi nyuma y'abakongomane, ntabwo nzapfa ndi nyuma y'umushumba w'umututsi. Ushatse kujya kuba ingamba agenda nakugize umushumba uranga, jya kuba umushumba wa Kagame cyangwa w'amakenga, ntuzongere vraiment pe. Kandi akubaga tero kumva bafashe ishingisha yamusubizaga hangaha nawe kwandi kumva iwawe afande kabisa uri na komanda secretary kumva bafashe ishingisha, kumva bafashe aho ngaho zandurumu za rukweti agafata iyo zandurumu iwanyu. Bwo urabona iyo bamaze gukira gufata ku cyicaro cyawe, nubwo baza kuhembuka vuga ngo ndi komanda secretary wo kwihembe, shaka kaguheza n'indi zone muri Equateur
n'ahandi ariko iwawe utagihari hafitwe n'abandi bagabo uri kubona buryo isi itari kuguhengamiraho. Nishyara mbabwira ngo mubonekerwe ubwo nabonekewe ahasiga abakeneye intambara yimukiye iwabo twebwe twigirira amahoro abantu ntibabyumva. Iyo mbabwira nambabwira ibyo nzi bamwe bamaze iminsi ati tubibacira muri Sabyinyo muzajyahe. Narababwiye ngo iyo bari kuvuga ngo tugiye gusubira inyuma nibwo baba bari gutegura intambwe yo kujya imbere. Bivuye mu ivugiro inga nayo rero muyikure mu maboko mumenye ko atari yanyu muyiriremo yikize muri ntabwo ari yanyu. Uyu nawe numwe ugiye wamwoherezaga ubutumwa numwe mu bakomeje kubona icyerekezo cy'intambara bijyanye no gutakaza uduce bya FARDC na Wazalendo na FDLR ubwo batakazaga uduce kwa Lukweti, Ndurumo ndetse na za Shingisha. Aha niwe tetwari amasisa igese. Uyu Mutayomba numwe mu bari bizewe cyane ko azarinda ibyo bice akarinda mu by'ukuri ko bifatwa na M23. Mu gihe rero byari bimaze gufatwa uyu yamubwiraga ko nyamara hatarebwe ubundi buryo batahisemo kurekera kurwana byarangira nta gace basigaranye, cyangwa se nk'uyu Mutayomba agahabwa mu by'ukuri akabazwa niba aramutse agize ubuyobozi mu bindi bice bitari iby'iwabo mu by'ukuri byamunezeza. Ariko kandi reka dukomeze twumva mu by'ukuri amajwi ye ya nyuma hanyuma asigaye ingaruke ninjira muri Kivu y'Amajyepfo babwira ibiri gutangarizwayo kabisa. Ibihe bike cyane amasaha ari kubagwa ku munota kugira pinga ibibavuye mu biganza. Ariko buriya ko tuvuganaga buriya bamwe tukanavugana na nabi kandi tuzongera guhura tukanicarana harugwa tuzasangira pe. Ariko kubera twese ni umuryango umwe ari igihe tugiye kuzicara buri wese asobanukiwe n'ibyo yari arimo ko atari byiza twese tujye ku murongo umwe. Ariko singorane kumva ngo abavuga ikirimi ati turukwanga nese ubwo sindi mukuru wawe ngo twangane twambwira ngo iyo ntambara turi kurwana dufite objectif cyangwa twaba dufite umugambi. None se ubu ngubu kuri kubona ukuntu twayize abanyenkaduru ati turi guhiga umututsi ntabwo inka zacu zaragirwaga hamwe n'izabo ibikuyu byabo se ntidwananye imipaka twese. Naho none bavuze ngo mubanye na FDLR wantwereka urutoki baguze, hari aho baguze umurima, hari aho badikiranyije umurima wenda tuvuge ngo abana bavandimwe. Nicyo kiranga ko nabo bateganyije kuzakorera igihugu cyababyaye. None se baduhereza umwanya natwe tugashyira ubumwe mu muryango hamwe tukuzuzanya amajambere ubwuzuzanye bukaba mu miryango ariko ntidukomeze kugirana amakimbirane. Vraiment kwa vitu ubwenge bakureba amakimbirane bamenya niyo gaturutse. Avande mugire kwirirwaho neza ntabwo ari uko kwanga narimba kumbuye mukomere naho ubundi intambara tuzirekere bene zo bakomeze bazikine ahubwo twe dukomeze dusabirane nyabuna turebe ko ejo Uwiteka tugirira neza kandi kuwiteka tugira neza kabisa nta kibazo. Naho intambara nakasa mutwe hano imbere ugiye gukomanganya amenyo abafite amenyo ngira n'ibibure ndikumubura ngo mbeko Rukwete bamukubise n'ishingisha bakaba bamukuye za Rukwete aho bamukuye hose kahazi n'inzu yarasigaranye nkahita majoro ze bakaba bazikubise bari kuzikunkumura. Izi ntambara bazazigeza he baretse izo ntambara bagasaba imishyikirano bagasaba imihoho umuryango ukaba umwe ukibumbira hamwe tukagwanya umwanzi. Ndakurema pe uyu niwe Mutayomba rero umukongomani nzapfa ndi nyuma y'abakongomani ntabwo nzapfa ndi nyuma y'umushumba w'umututsi ushatse kujya kubi umwanzi w'abatutsi Generali Mutayomba. Yes, ntabwo ari we gusa no muri Kivu y'Amajyepfo biravugwa ko mu by'ukuri abitwa Wazalendo bari kurira ayo kwarika kubera mu by'ukuri iraswa rya Generali William Amuri Yakutumba umwanzi cyane w'abatutsi n'abanyamulenge. Uyu William Yakutumba amakuru agaragaza ko ngo nawe yashobora kuba yarashwe. Ni updates amakuru nkomeje kugenda nkusanya mu by'ukuri aremeza ko Generali Yakutumba yarashwe kandi mu by'ukuri ngararwaye bikomeye arwariye ngo mu bitaro bya Tanganyika Care mu Burundi. Uyu Yakutumba bikavugwa neza ko ari kwitabwaho n'abaganga
uyu rero nawe ngo yarashwe. Ni amakuru nkomeje kugenda nkurikirana akantu ku kandi ngo menye yarasiwe he, yarashwe nande, byagenze biti, byavuye kuki, ese yari mu mirwano muri Kivu y'Amajyepfo? Nkeka ko nta mirwano iri kubera mu bice bya Uvira kandi niho uyu Yakutumba aherutse. Biravugwa neza ko ahubwo muri Uvira hari gukorwa icyo nakwita deployment. Murabizi ko M23 minsi yashize yerekuye ibice byo muri teritwari ya Uvira mu misozi yunamiye umujyi wa Uvira nka Kaunambo, imisozi nka Bwegera, Ruberizi, Luvungi. Ahangaha rero M23 yarahekuye isubira inyuma gato yerekeza mu bice bya Kamanyola ndetse ijya kure rwose za Katogota. Biravugwa neza ko rero FARDC nyuma yuko yisubiye muri ibyo bice M23 yarekuye ngo hari ibimodoka bivugwa ko byuzuye abasirikare n'ingabo biri kuva muri ibyo bice M23 yarekuye FARDC kaza kubyisubiza. Bikavugwa neza ko ibyo bimodoka biri kumanuka mu bice bya Uvira bijyanye ibikoresho ndetse n'abasirikare. Birumvikana sinzi impamvu ntabwo yatangajwe ahangaha y'iyi deployment yo kohereza ingizini ngabo muri Uvira. Gusa impamvu nkomeje kugenda nyikusanya. Impamvu ubwo nkomoje kuri inkuru nuko nagira mbabwire ko iraswa rya Yakutumba ntabwo riraba clarified ngo byemezwe neza uko yarashwe naho byaturutse. Gusa uyu William Yakutumba uzwi cyane nka General Yakutumba, yitwa William Amuri Yakutumba, ni umuyobozi cyangwa se n'umwe mu bayobozi bakabuhariwe b'abamayimayi umaze imyaka myinshi ukorera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu turere twa Fizi ndetse na Uvira. Rero bimwe mu byo azwiho cyane akomoka mu bwoko bw'ababembe. Uyu Yakutumba burya ni umubembe wo muri Fizi. Yashinze kandi ayobora umutwe uzwi nka Mayimayi Yakutumba, uzwi cyane hariya muri Kivu y'Amajyepfo uri Koroza, uvuga ko urwanirira kurinda abaturage b'iwabo ndetse no kurwanya imitwe yitwaje intwaro ifatwa nk'iy'abanyamahanga. Mu myaka myinshi yarwanyije ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse rimwe na rimwe akazifatanya nazo mu rugamba bitewe n'inyungu za gisirikare n'iza politike. Uyu yagiye ashinjwa uruhare mu bitero byahitanye abasivile, yashinjwe gushimuta abantu no guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'imiryango mpuzamahanga itandukanye. Yashyizwe ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na United Nations kubera ibikorwa bifitanye isano n'intambara n'umutekano muke, aho mu bihe bigiye bitandukanye yagiye agirana ubufatanye n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo CNPS, ihuriro ry'amatsinda yitwaje intwaro ryari riyobowe na William Amuri Yakutumba mu rwego rwa politiki n'igisirikare cya Kongo. Yakutumba akaba afatwa nk'umwe mu bayobozi ba Mayimayi bamaze igihe kinini bafite ijambo mu bice bya Fizi na Uvira, nubwo imbaraga z'umutwe we zagiye zihindagurika cyangwa se zicika bitewe n'ibihe n'ubufatanye bw'imitwe itandukanye mu bihe bigiye bitandukanye. Uyu Yakutumba ni umwe mu bantu banga abatutsi n'abanyamulenge cyane. Mu minsi yashize yari kumwe n'intumwa Jacques Kongolo, ni intumwa ya Tshisekedi hariya mu burasirazuba bwa Kongo, yari yatumwe mu bice bya Baraka ngo batanga ubutumwa ko guverinoma Kinshasa irambiwe ko abanyekongo bo muri biriya bice bashyigikira cyane mu by'ukuri abo kuranirwa M23 ndetse na Twirwaneho. Mu batangaga ubutumwa rero barimo Jacques Kongolo n'uyu General Yakutumba. Mu by'ukuri bavugaga ko mu gihe umuntu wese uzongera mu by'ukuri kuboneka asa nk'ushyigikiye mu by'ukuri igisirikare cya M23 ndetse na Twirwaneho, bavugaga ko ngo azajya yicwa. Uyu rero amaze iminsi Uvira nawe biravuga ko yarashwe. Ntumbaze ngo yarashwe nande, amakuru ndacyakusanya kugira ngo nze kumenya byinshi ku buryo burambuye. Hanyuma rero muri teritwari ya Rucuru reka naho mba updating abavandimwe mbabwira uko situation imeze ndetse Imasisi abasivile batatu nibo bivuga ko bishwe n'abitwaje intwaro bikekwa ko ari abazalendo ahitwa Ibuhimba. Aba batatu bose bakomoka mu mudugudu wa Buhimba, bishwe mu gitero cyagabwe n'abagabo bitwaje intwaro bikekwa ko ari abarwanyi ba Wazalendo mu ijoro ryo kwa gatandatu rishyira ku cyumweru. Byumvikane cyane rero ko ari agahinda gakomeye. Hanyuma nk'uko amakuru atugeraho abivuga, icyo gitero cyabaye hagana saa 3 z'ijoro ubwo abagabo bitwaje intwaro binjiraga mu mudugudu wa Buhimba bagabye igitero, basahuye ibintu byinshi by'agaciro. Hari amakuru avuga ko mu by'ukuri abo bagizi banabi bashoboraga cyangwa se bari abazalendo bakorera mu gace ka Bashali Mukoto mu bwami bwa Bashali. Humvikanye urusaku rw'imbunda nini birumvikana ndetse n'into. Abasirikare ba FCM23 rero ngo nibo bahise bagira gutya, baratabara bagoboka abaturage, barasana n'izo Wazalendo bazigabaho ibitero
ndetse mu by'ukuri bikavuga ko ngo mu bishwe harimo umusore ukiri muto n'abagabo babiri b'ababyeyi b'imiryango bose bishwe barashwe. Impamvu nyakuri ntabwo y'ubwo bwicanyi iramenyekana nk'uko amakuru tugeraho abivuga, ariko ni ibintu bisanzwe bikorerwa hariya muri teritwari ya Masisi mu bice bitandukanye wazanira zikunze kumenasa. Ibintu bikomeje guteza umutekano muke mu duce twinshi two muri aka karere, cyane cyane nk'ahitwa Ikahira ndetse no mu bice bya za Buhimba. Nk'ubwo ngubwo aba bantu batatu mu midugudu bishwe haroza Buhimba baje bakurikira abandi bagera ku 9 bivuga ko biciye mu bice bya Nyabyondo nyuma y'ibitero bya Wazalendo muri biriya bice. Urumva ko biteye ubwoba cyane. Irucuru havuzwe imirwano ikomeye ku munsi w'ejo tariki 31, ariko no ku itariki 28 hari habaye imirwano ntibyavuzwe, ariko byarabaye. M23 ngiye kurasana na Wazalendo na FDLR. Wazalendo za CMC FAPC zarwanye na M23 ilusuri ku munsi w'ejo masaha y'igitondo. Uyu mudugudu wa Rusuri uri hagati ya Mirangi na Cyagala muri groupement ya Mutanda muri Rucuru. Ni advancing ya Wazalendo ku birindiro bya M23 yabayeho birangira M23 yivunnye umwanzi irabakubita cyane, ndetse rwose hari n'abagiye itega mambushi bahasiga ubuzima ari benshi. Ahaza Cyagala, ahaza Mirangi umutekano ni muke, abaturage bamwe barahunze bahungira amashyamba, abandi bahungira mu bice birimo umutekano, ariko ntago bizeye ko biza kugerereza. Aha rero ni muri teritwari y'Urucuru muri chefferie ya Bwito. Murumva ko ibintu bitoroshye n'aka na gata haza Mirangi, amarira n'amariba mu baturage. Irucuru kandi ahitwa Kiwanja Kanyabayonga, n'umuhanda Kiwanja Kanyabayonga, haravuga abantu bane bashimuswe ku munsi w'ejo. Abagabo bitwaje intwaro bataramenyekana nibo bashimusa abo bantu muri muhanda uza Kiwanja na Kanyabayonga unyura muri parike ya Virunga ahitwa Busendo muri teritwari ya Rucuru ni muri Nokivu. Bimenyekanye ko abashimuswe kuri uyu muhanda harimo Padiri Gideon Kasereka Bahati, n'umupadiri Gatolika ukorera kuri paruwase ya Mutagatifu Joseph Bobandana muri diocese ya Goma. Yashimuswe ubwo yaravuye Kanyabayonga ariho yari yagiye gutanga umugisha w'ubukwe. Byumvikane ko rero ni ibintu bibabaje cyane. Hanyuma reka tugaruke nanone mu yandi makuru. Tugaruke mu yandi makuru nk'ahitwa Ikalemi. Mbanze mbabwire ko aka kanya nta kindi kiri kuvugwa. Kisangani yimukiye Kalemi mu buryo budasanzwe. Tumaze iminsi tubwira ibitero bikomeje kugabwa Kisangani. M23 yemera ko ikomeje kugenda ikora ama operation ikarasa Kisangani, ariko ibitero byavuzwe ejo tariki 28 ntabwo M23 yigeze ibyemera. Ariko Kinshasa nyuma yuko ibonye ko imbaraga z'igisirikare hejuru mu kirere mu by'ukuri arizo zizabafasha kurwanya umwanzi no kumwimura mu birindiro, bavuze bati ntago hasenywa izi ground control station ngo hanyuma birangire dutereye hagati muri kinyo turekeye cyangwa se ngo dutegereze igihe cy'isanwa ry'izi GCS, ahubwo reka twimure bimwe mu bikoresho tubijyane hariya mu bice bya Kalemi. Ubaka kanya amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko miss nkine ishize itsinda ry'abatekinisiye n'abapilote b'abanyamwuga barimo n'abacancura b'inzobere mu gutwara drone z'intambara bari kwimurirwa Ikalemi bava Kisangani kugira ngo bakomeze ibikorwa byo kugenzura no kuyobora drone za FARDC. Ubwo rero bakekaga ko ririya shwanyuka ry'ama ground security situation mu by'ukuri bakekaga ko mu gihe zangijwe bishobora gutuma ibitero byo hejuru mu kirere birekera. Ntabwo coalition ari kwibibona, ahubwo yo ngiye kwifashisha mu by'ukuri ground ya hariya Ikalemi. Biravugwa neza ko abacancuro bamaze guseseka rero bagiye kugira icyo babikoraho. Bavandimwe, usengasengera abo mu burasirazuba bwa Kongo, aho biri kugaragara ko drone zishobora kuza kongera kubura ingeso muri bino bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Mu by'ukuri bikomeje gushegesha cyane abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero reka mbabwire ko mu by'ukuri muri aya makuru reka mbabwire ko intambara muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yahinduye isura. Havuzwemo Irani. Reka nzababwire impamvu nyamukuru Irani yaje muri aya makuru. Ubwo ariko mbabwira ko birashoboka ko Kinshasa yareka ibice M23 yafashe ikabikomeza cyangwa se igakomeza ikabigenzura bitewe n'inkuru ngiye kubabwira. Ibiganiro biyobowe na Katari, reka mbabwire ko bitandukanye n'amasezerano ari kuganirwaho hari Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bifitanye isano ya hafi.
ndagira ngo nyibabwire ariko mubwire n'itandukaniro ryabyo. No muri uru rwego rero ubutegetsi bwa Trump ngo buzagomba gushyira igitutu kuri Tshisekedi. Washington ngikwiriye gusaba Kinshasa mu buryo bw'ibanga kugirana cyangwa se kuganira mu bwitonzi no kwemera kugira ngo kwemera kugira ibyo yegurira ku bibazo by'ingenzi kugira ngo habeho amasezerano ashoboka hagati ya Kongo na M23. Abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baravuga ko ayo masezerano ariyo gice cya nyuma cy'igisubizo cyose muri rusange cy'ibibazo by'umurasirazuba bwa Kongo. By'umwihariko Kinshasa ngo yakagombye kwemera uburyo runaka bw'ubutegetsi bw'inzibacyuho bw'igihe gito bwa M23 mu by'ukuri mu bice igenzura. Ubu muri icyo gihe rero kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zagombye gufasha Tshisekedi guhangana n'ingaruka za politiki zishobora guterwa n'ayo masezerano imbere mu gihugu, zimugenera inyungu zigaragara binyuze mu bufatanye mu rwego rw'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Hanyuma rero ikizwi nka Critical Minerals Partnership. Hanyuma mu magambo yoroshye inyandiko indi imbere ahangaha iravuga ko hari abasesenguzi bo muri Amerika ngo batekereza ko kugira ngo amahoro aboneke muri Burasirazuba bwa Kongo, Kinshasa ishobora gusabwa kwemera ko M23 ikomeza kugenzura by'agateganyo uduce ifite kuri ubu. Hanyuma rero Amerika ikazafasha ubutegetsi bwa Tshisekedi guhangana n'ingaruka za politiki zaterwa n'icyo cyemezo, birumvikana. Hanyuma rero reka mbabwire ko uko ibintu bimeze aka kanya cyangwa se uko ibintu byestaye aka kanya. Mu gihe ikibazo cy'umutekano gikomeje kubica bigacika muri Burasirazuba bwa Kongo no gukaza umurego, umwuka wa politike mpuzamahanga hagati ya Kongo, Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri kugenda urushaho kuba mubi cyane nyuma y'amakuru y'ubufatanye bwa gisirikare bwagaragaye hagati ya Iran. Ibihugu bimwe byo mu karere ka Afurika y'Amajyepfo bikaba bifite uruhare mu bibazo bya Kongo. Ibyo byongeye gukura no gukurura impaka nyuma y'imyitozo ya gisirikare yo mu mazi yabereye muri Afurika y'Epfo yitabiriwe n'ibihugu bigize ihuriro BRICS n'ibihugu mu by'ukuri biyegamiyeho birimo Uburusiya, Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Iran. Iyo myitozo rero yari igamije kongerera ubushobozi ingabo mu gucunga umutekano mu nyanja no kurwanya ibyaha byambukiranya imipaka, ariko yakiriwe nabi cyane n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Washington yagaragaje ko kuba Iran yaragaragaye muri iyo myitozo ari ikimenyetso cy'uko hari ibihugu bikomeje gushimangira umubano wa gisirikare n'ubufatanye bwa Tehran. Igihugu Amerika n'abafatanya ibikorwa bayo bashinja gushyigikira ibikorwa bibangamira ituze mu bice bitandukanye by'isi. Hanyuma amakuru yaturutse muri Afurika y'Epfo avuga ko Perezida Cyril Ramaphosa yaba yaratanze amabwiriza yo kugabanya uruhare rwa Iran muri iyo myitozo nyuma yo kubona igitutu cyaturukaga ku ruhande rwa Amerika n'ibihugu by'iburengerazuba. Nubwo bimeze bityo ariko ikibazo cyakomeje guteza impaka mu buyobozi bwa Afurika y'Epfo no mu nzego zayo z'umutekano. Uyu mwuka mubi hagati ya Amerika na Afurika y'Epfo waje kwiyongera ku makuru avuga ko hari ibiganiro biri gukorwa hagati ya Kongo n'ibihugu byo mu karere birimo Tanzania, Uburundi, Angola na Afurika y'Epfo hagamijwe gushimangira ubufatanye bwa gisirikare mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa AFC M23 umaze igihe ugenzura ibice bitandukanye byo mu Burasirazuba bwa Kongo. Raporo zitandukanye zigaragaza ko Tanzania ishobora kongera umubare w'ingabo zayo muri Kongo mu gihe Uburundi bukomeje kohereza abasirikare benshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo no mu bice bya Fizi, Baraka, Bibogobogo na Milimba. Intego ngo no gushyigikira ingabo za Kongo FARDC mu rugamba rwo kwisubiza ibice muri Kivu ya ruguru n'Amajyepfo, cyane cyane ibice biri mu maboko ya M23 ndetse na twirwaneho. Ku ruhande rwa Amerika abayobozi bayo bakomeje kugaragaza impungenge z'uko kwaguka k'ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byegamiye kuri BRICS n'ibifitanye umubano wa hafi na Iran bishobora guhindura isura y'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Washington ivuga ko hakenewe
hakenewe ibisubizo bya diplomasi kurusha kongera ingabo n'intwaro mu karere kamaze imyaka myinshi karazahajwe n'intambara. Abasesenguzi mu bya politiki mpuzamahanga bakavuga ko ibibazo bya Kongo cyangwa se ikibazo cya Kongo cyatangiye kurenga imbibi z'intambara yo mu gihugu imbere, kikaba kiri kugenda gifata isura y'ihangana ry'inyungu hagati y'ibihugu bikomeye ku rwego mpuzamahanga. Ku ruhande rumwe hari Amerika n'ibihugu byayo by'inshuti, ku rundi ruhande hakaba ibihugu bigize BRICS birimo Burusiya, Ubushinwa na Irani bikomeje kongera ijambo ryabyo muri Afurika. Kugeza ubu nta kimenyetso kigaragaza ko Amerika ishobora gufatira ibihano Afurika y'Epfo cyangwa ibindi bihugu bifatanya na Irani muri ibyo bikorwa bya gisirikare, ariko abasesenguzi bavuga ko umwuka mubi ukomeje kwiyongera hagati y'impande zombi. Tugana ku musozo, reka mpite nkubita mpangura nambuke hakurya y'inyanja ngari mbabwire ko minisitiri w'intambara wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Peter Hegseth, uyu yatangaje ko biteguye kongera gutangiza ibitero byeruye kuri Irani mu gihe amasezerano yo guhagarika intambara amaze amezi 3 ihanganishije ibihugu yaba atagezweho. Yabitangaje kuri 30 Gicurasi 2026 nyuma yaho ibiganiro bihuza Amerika na Irani byakomeje kuzamo birantega bijyanye n'uko buri ruhande rusaba ibyo urundi rutemera. Peter Hegseth yari mu nama izwi nka Shangri-La Dialogue ibera muri Singapore ihuza abayobozi b'ingabo bo mu bihugu bitandukanye byiganjemo ibyo muri Aziya. Uyu Peter Hegseth ati dufite ubushobozi buhagije bwo kongera gutangira intambara mu by'ukuri bibaye ngombwa. Ububiko bw'intwaro buruzuye haba hariya ndetse no muri no mu isi hose, turi mu mwanya mwiza. Peter Hegseth avuga ko Amerika itateye umugongo abo mu bice bya Aziya Pacifique kabone nubwo iri mu ntambara na Irani. Ati twakora ibintu bibiri mu gihe kimwe, turi kwihutisha ikorwa ry'intwaro ku buryo twakora izikubye izo dufite inshuro 2, 3 cyangwa 4 kugira ngo ibikorwa byacu bitandukanye ku isi bigende neza. Uyu muyobozi yavuze ko Donald Trump yakomeje kwihangana kugira ngo hagerwe ku masezerano azatuma Irani itangira cyangwa se itagira intwaro kirimbuzi. Iyi ntambara ya Irani yatangiye ku ya 28 Gashyantare 2026 mu by'ukuri rero kwikubitiro yahitanye abayobozi bakuru ba Irani barimo n'uwari umuyobozi w'ikirenga wayo Ali Khamenei. Irani nayo yirwanyeho inafunga inzira ya Hormuz, ibyatumye ubukungu bw'isi buzahara kubera ibura ry'ibikomoka kuri petrol bihagije hirya no hino ku isi. Yes, hanyuma Amerika kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zitazakomeza gutanga umusanzu uruta w'ibindi bihugu mu muryango wo gutabarana wa OTAN, igaragaza ko igihe kigeze ngo ibihugu biwugize byishingikirize ku bushobozi bwabyo mu kwirindira umutekano. Ibyatangajwe na Minisitiri w'Intambara wa Amerika Peter Hegseth ubwo yari mu nama mpuzamahanga y'umutekano yabereye muri Singapore. Yagaragaje ko Amerika ishaka uburyo bushya bw'imikoranire ishingiye ku bufatanye, aho buri ruhande rugira uruhare rungana n'urundi, aho kuba igihugu kimwe gihetse ikindi cyangwa se kuba igihugu kimwe gihetse ibindi. Yagize ati igihe cya Amerika cyo guheka ibihugu bikungahaye cyararangiye. Dukeneye abafatanyabikorwa, ntidukeneye abatwishingikirizaho. Dushaka abo dufatanya mu buryo bwo gusangira inshingano aho kudushingiraho. Uyu muyobozi yasobanuye ko kubera iyo mpamvu Amerika igomba kugabanya amafaranga yoherezaga mu Burayi ahubwo ikayashyira mu bindi bice ifitemo inyungu mu by'umutekano bizanayifasha gukomeza guhangana n'Ubushinwa. Ibi bitangajwe mu gihe hakomeje impaka ndende hagati ya Washington n'ibihugu by'i Burayi bigize OTAN ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ingengo y'imari mu by'umutekano. Nubwo mu by'ukuri kuva muri 2014 byari byumvikanyweho ko buri gihugu kigize uyu muryango kigomba gutanga nibura 2% by'umusaruro mbumbe wacyo muri OTAN, ibihugu byinshi by'Uburayi byatinze kugera kuri iyo ntego. Muri 2025 OTAN yatangaje ko ibihugu byose 32 bigize ari bwo bwa mbere byageze kuri iyo ntego.
ariko ko nabwo Amerika igikomeje kuba imbere cyane mu gutanga inkunga muri uwo muryango, nk'uko mu mwaka ushize ngo niyo yatanze hagati ya 60% na 32% by'ingengo y'imari yawo yose. Ibyatumye rero Perezida Donald Trump wa Amerika avuga ko mu by'ukuri n'ubundi mu by'ukuri ayo mafaranga abandi batanga ari make, aho gasaba ko buri gihugu cyajya gitanga nibura 5% bya GDP muri OTAN bitarenze 2035, ariko ibihugu byinshi bivuga ko ibyo bigoye cyane kubigeraho. Amerika rero nigabanya ingengo y'imari yayo muri OTAN, byitezwe ko hashobora kubaho impinduka zikomeye mu mikorere y'uwo muryango. Ubwo rero birumvikana ko Amerika ikomeje kuba mu by'ukuri ifinini mu gutanga umusanzu muri uyu muryango. Perezida Trump arasaba ko rero buri gihugu cyatangaga 2% byose cyajya gitanga 5 kugira ngo icyo cyuho kivemo. Yes, hanyuma rero bikaba bigeze naho rwose Amerika iteguza ibihugu byo muri OTAN mu by'ukuri kureba ubundi buryo mu by'ukuri byakoresha kugira ngo bijye byishyura iyo misanzu. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya mbere Kamena 2026. Reka mbashimire cyane 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kuba